kwifungisha kuko ni nacyo kibazo kiri muri bene wacu muri iki gihe abantu bari mu gufata umwanya wo kwifungisha ngo bari mu buhunzi kuko kuronona nta utaniye n'akagara ako kantu gasubiremo kano bari keza umuntu ufungura uzara avuga ngo ndashoboye ngari mu buhungiro uwo muntu ntataniye n'akagara n'umwanzi w'ubwoko yeme bantu mufunga imzara muri abanzi b'ubwoko ubundi shari ni imfura y'uburozi uko ishari riza mbere y'uburozi uburozi buza nyuma kuko iyo wagize ishari azaapurika agafata uburozi kugira ngo awapurike cya gikorwa cyari rya shari umuntu wese uzagira ishari kuri mugenzi we simvuga ku mupasiteri kuko abapasiteri bafite ishari n'abandi bafite ishari ariko umuntu wese uzagira ishari azaba ari mubi ameze nk'umwicanyi nk'uko mu gitabo cya Yohana bivuga. Ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza webuke ndetse nabugorobye nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye uko twebwe tubyutse hari abaryamye natwe turyamye hari ababyutse isi yabaye gutya ariko ndabasuhuje mbifurije igitondo ciza abuke ndetse nabugorobye ntange mbifurije umugoroba mwiza amahoro y'Imana akomeza abane na buri wese mu bikorwa byiwe byiza arimo uri mu bibi of course Imana ntiyobana nawe shimiye ko subscribe kuri Nazareth TV uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi Andiri mbivuga ngo nta mana nta buzima natwe tabafite taco twabatoreca turamukije abanyamurenge bose ku isi abanyarwanda abanyamasisi namwe tubaramukije cyane muri abantu bacu kandi muri abantu tuvuga ururimi rumwe n'abavukanyi bacu amara ku mutima amafaranga ngikofi tumwe n'umukozi w'Imana uyu munsi nagiriwe umugisha ntibisanzwe kuri icano ariko uyu munsi twagiriwe umugisha twakiriwe cyangwa se twatemberewe n'umukozi w'Imana hari ibintu byinshi nagiye nganiriza abantu uwo ntumiye nkumva nta experience abifiteho ndavuga tereka niyembaze inshuti y'urubyiruko uyu papa n'umubyeyi n'umukozi w'Imana ibindi byinshi turabimenya arabitwibwirira reka dutangire tumwakire kwa kundi umuco wa Kinyamurenge uzuvuga ngo nyibwira ngo rinde nawe twibwira hanyuma tugana n'abantu twabashije kumenyana karibu cyane kuri Nazareth TV. Murakoze cyane mu mazina nko kuvuze ngo mbibwire nitwa Pasteur Ruhara Aimable ndo mupfizi twari dutuye kuri Gatobwe ariko aho nyakuriye cyane ni mu Mushasha niho navukiye niho nyakuriye kugeza mbaye umugabo abavyeyi baza kuja ruguru data yitwaga Musi Mbiyombiyo ababaye kuri Gatobwe baramuzi cyane ayo niyo mazina yanje takeka nuko twibwiye igice umwishwa w'abaki urakoze cyane abandi umwishwa w'abagorora abagorora ni bamuyomba okay abantu bazikurimba cyane mu banyamurenge nico kintu ngira ngo bazwiho cyane kumenya kuririmba kugira umuhogo ucaye ku rwembe ariko uko bikose nawe ushobora kuba ufiteho akantu kabanye uko ko kuririmba cyane urebye data yari umuririmbyi cyane yari umuririmbyi kuririmba si cyane usibye yuko buri muntu agira domaine ye maze kwinjira mu bintu by'agakiza nabaye umunyamasengesho cyane n'ubundi umunyamasengesho bisanzwe abanzi bose ubuzima bwanje bwose ndi umunyamasengesho ndi umuyumbe wa kera cyane kimaze mu igihe kirekire kugeza mpawe inshingano z'ubushumba yego pastor turabanza twinjire mu tuntu n'utundi kugira ngo tuzubona mikanisa kwa kundi bazavuga ngo tubanze ngo tubyine igisirimba ngo twiyegereza n'umuvuga butumwa natwe niko tugiye kubanza kugenda umunsi wawe ubuteye gute urakoze cyane mu buzima bwanje kuva nyinjiye muri domaine y'umuhamagaro yo gukorera Imana umunsi wanje ugira ibice bitatu yego igice cya mbere iyo mbyutse mu gitondo ndoga ikintu cya mbere ni uko nsura abakristo yego ikindi cya kabiri nyuma ya saa sita
nuko nja gusenga nkicara mu ikanisa ngasenga. Mm. Icya gatatu nimugoroba niyo mvuye mu rugo nyongera gusubira mu rusengero. Akenshi ubuzima bwanje ndara mu rusengero, sindara mu rugo. Nibwo ubuzima bwanje, niwo munsi wanje w'umunsi. Ariko mu kwezi dusura abakristu si buri kwezi, nako si buri munsi. Tubasura kabiri mu kwezi. Mu minsi tutasuye abakristu, umunsi wanje ubaho icya mbere nkora iyo mvuye muri gahunda y'itorero, ndeba amakuru y'isi. Ndakureba amakuru y'isi cyane cyane nkibanda ku makuru y'iwacu. Iyo mbivuyemwo ngira umutwaro cyane wo gusenga, nsengera ubwoko bwacu. Nibyo bintu ngira si byinshi. Kuva ngeze muri iki gihugu nibyo nkora. Umunsi wanje uri mu ikanisa. Unshaka kenshi masaha menshi mba ndi mu ikanisa. Nta masaha ngira y'agatorero ngo ndaje ahantu wenda mfite abo ngiye. Kandi niyo ngiye gusura ni abakristu, ni umuryango, uretse umuryango n'abakristu nta handi nzaja, mba ndi mu rusengero. Yego. Waba wibuka igihe wakirijwe? Yego. Ndabyibuka cyane. Nyakijijwe muri 89. 89. Ubwo wari ufite imyaka ingahe icyo gihe? Icyo gihe nari mfite imyaka 17. Ukizwa ari ibintu bikujemo cyangwa ari ukubera ngo nk'umuntu mwanganaga n'abakijijwe? Urakoze cyane. Icyo gihe sinyakijijwe iby'ukuri nk'umusore wese. Iyo ni imyaka ikomeye cyane. Ngewe nyakijijwe ari uko ntangiye kumva gusenga. Ntangiye gusenga nyahise mbatizwa. Kandi umunsi mbatizwa niwo munsi nyakijijwe. Kugeza uwo munsi, kugeza ubu ngubu sindasubira inyuma, mba mu masengesho. Kuko nkizwa umunsi bambatiza niwo munsi nyakiriye umwuka wera. Kandi nyawakiriye nyabatijwe n'umugabo witwa abamuzi, n'umugabo w'abatwari witwa Rujurama. Ambatiza nkiri muri Yorodani, umwuka wera nyarawumvise. Nagize imbaraga zidasanzwe zivanze n'amarira y'ubwana, amarira menshi n'ibyishimo bidasanzwe. Kuva uwo munsi nza kurerwa n'abagabo basenga cyane, bakanjana mu bintu byo gusenga. Tukaja mu butayu, tukaja mu ivugabutumwa nkabaherekeza. Nyumva kuva uwo munsi kugeza ubu ngubu bindimo bikorimo. Okay, twari ko twiyegereza abantu. Yego. Nuko nje nza nkora umuntu nibyo akora ariko nzamutwara. Umuntu nibyo akora ariko nzamutwara. Hari nk'abo duhuriye muri iyi si yacu twiberamo, cyo twamaze kwita tubangura. Yego. Ariko yakora ko umubyeyi mukuru kandi umushumba twakwitondesheje. Ninka kwa kundi umushumba waragiraga inka zihatse ntiyo ikoza inkoni. Nubwo utwara buke bukuba kubita impogazi. Yego. Naho izihatse n'inkamwa zo nabame. Mfite ibibazo byinshi nshaka kukubaza, ariko nabuze aho mpera. Ikibazo cya mbere ndake kubaza tujuru mu ikanisa, kandi unemerere ukidusubiza. Hari nk'ingo nyinshi tuza tubona z'amadivorce, ugasanga umuntu yatandukanye n'umugabo we, ariko agiye mu ikanisa abashumba mugasubira kandi mukamushingira. Ibyo bintu iwawe ntabihaba, sindabibona. Ushobora kuba utarahura nabyo wenda, ariko bizaba mu yandi makanisa si yose, amwe namwe tuza tubona. Ndavuga ati kubera ko rero nawe uri umushumba uyoboye intama nyinshi, icyo kibazo ndakibaza. Kubera iki muzamushingira indowa muzi neza ko urwa mbere rwamunaniye, mugasubira mukamushingira ku rwa kabiri kandi muzi ko ese n'umupfakazi niko bavugajya umugabo afushije umugore? Bose n'umupfakazi, byose ni kimwe. Okay, ya si umupfakazi, aracafite umugore n'umugabo, wenda acafite umugabo, ariko murasubira muramushingiye. Icyo kintu kubera iki kiza kiba? Urakoze cyane. Iwacu ntibihaba, ariko ndabitangaho umuco. N'undi wese yumve yuko hari ibintu twinjiriwemo bitari umuco w'Imana, ari n'igipagani. Bigenda biza bikaza
mu buryo bw'ikanisa ugasanga ikanisa rigiweho n'icyo cyashi kandi bitari ngombwa. Yego. Ubundi Bibiliya turabanza turebe uko Bibiliya ivuga ku bashakanye. Nzangira ubwoba cyane. Nejo bundi narabibwirije ahantu i Buganda nyagiye gushingira. Umuntu umwe muri ako gace muri iryo kanisa arambwira ngo nyabwirije amagambo ya pasiteri wabo. Birantungura. Bibwiriza yuko iyo dushingira indoa tuyishingira yuko bazabana akaramata, bagatandukanywa n'urupfu. Imana ntiyari inaniwe kuturemera abagore benshi. Imana ni umuhanga, yabonye yuko ari ngombwa umuntu akwiye umugore umwe kandi bazabana akaramata, bagatandukanywa n'urupfu. Iyi ndahiro iyo tuyirahiye cyangwa se tukayirahiza abagiye gushakana, ni igihango hagati y'Imana n'isi. Abantu nibo bari mu isi muba mugiranye. Rero umuntu iyo avunje indoa akagenda agashingirwa n'umupasiteri, uwo mupasiteri simwemera, aba yatambikiriye, abakoze amahano, simbyemera, nisakirirego umushiriyeho akagozi. Bibiliya ivuga yuko abantu, ndaza kubigeraho wenda mu buryo bwo kororoka, abantu iyo bashakana mu bintu bigeze kuri bibiri Imana ibibashakaho. Icya mbere, umuryango Imana iwukunda kurenza ibindi byose bibaho ku isi. Iyo ishingiye abantu ibaremeye umuryango kandi bibaremeye itorero. Iyo abantu bamaze gushakana, icyo tubaturiraho abapasiteri bakora, tubasabira umugisha. Iyo umugisha wa mbere uje wo kuzara, hakurikiraho n'umugisha w'ibintu cyane. Ibyo bintu rero iyo tubizatuye, iyo ufashe umugore watandukanye n'umugabo, uba usenye ya migisha yose Imana yabavuzeho, uba usenye n'amasezerano yose Imana yabavuzeho. Rero niyo mpamvu ari bibi gushingira umuntu watandukanye n'umugabo. Nimba yatandukanye n'umugabo, nagenda abe ukwe, azarinda apfa atongeye gushaka. Ariko nimba agiye no gushaka, ntibyemewe yuko abapasiteri babashingira. Niyishingire kuko niko byumva, niyishingire. Ikindi cya kabiri gikomeye cyane kibitera, muri iki gihe amakanisa dufite siko ari amakanisa agendera ku mahame y'Imana yose. Yego. Hari itorero ry'Imana, hakaba n'amatorero abantu biremeye atari ay'Imana, bishingiye atari ay'Imana. Babandi rero babashingira muri ubwo buryo bashingira batandukanye, ashobora kuba ari indonko ya business iyo yishingiye. Wenda ni business yishingiye, ni itorero ryiwe n'umugore wiwe n'abana biwe. Urabizi na hano muri Kenya birahari. Uwo nguwo rero ku nyungu ziwe bwite ashobora kubikora atari inyungu z'Imana z'umugisha w'Imana, bigatuma yashingira wa muntu. Ariko ntibyemewe ku Mana yuko umuntu atandukana n'umugore ngashingirwe n'undi mugabo cyangwa n'undi mugore, cyangwa se n'undi mugore. Birazira mu buryo bw'Imana. Imana yatwandikiye umugore umwe, kandi uwo mugore umwe Imana niho hari ipfundo ry'imigisha yose. Nyakubwira wenda nuko ntazanye Bibiliya mu Itangiriro, sinyibuka igice aho Imana yabwiye Aburahamu, umugore yamugushije mu cyaha nk'icyo, amubwira ngo abyarane n'umuja we. Bukeye Imana Sara aza gukorogana na wa mujakazi, bitewe yuko umujakazi yamusuzuguye. Ategeka umugabo Sara ngo irukane uyu mujakazi, yansuzuguye n'umwana we. Imana, Aburahamu akiruka ashidikanya, Imana ibwira Aburahamu ngemera ibyo umugore wawe akubwira, kuko n'ubundi wabikoze bitari mu bushake bw'Imana. Mwirukane agende. Urumva Imana yemeye gusenda umugore kandi yabyaye, yemera yuko uriya mugore agenda.
iranamubwira ijambo rikomeye ati mu ruzaro rwa Sara uzakomoka muri Sara ati uyu Isaka niwe nzahisha umugisha kuri wowe ntabwo ari uriye. Okay. urakoze cyane kuri iyo ngingo cyangwa ico kibaye clear. Aba bantu nyine mwumvisha aho tubashira sintera commentaire ndende. Mu makanisa niho nje nibanda sinja kure y'ikanisa kuko niryo barizwamo. Mu makanisa twumvamo amakesi menshi y'abasambanyi kandi koko babamo mu makanisa. Usambanyi ba mu ikanisa kuragasa ngo bahanze yaryo. Nono buno bwoko bwacu bwo bazabe yakoreramo indane. Kubera iki hari nk'igihe perezida w'ikora ashobora gusambana no muririmbyi baririmbana, wa muririmbyi udafite igiti mu ikorari agatengwa, ariko perezida ntakorweho. nagusubiza yuko gishaka gusa na kiri igisubizo ntanze kuri iki ngiki warumbajije cya mbere. Mu makanisa yose dufite ntabwo ariko afite doctrine y'umuco w'Imana. Hari amakanisa ariho mu buryo abantu barema muri iki gihe, amakanisa yabaye menshi agasa nkaho ayarigize irye, ariko ikanisa burya kizaranga ikanisa nuko uzasanga rifite umuco 100% uhuye n'uko Imana ishaka. urumva ikindi cya kabiri kijanye n'ico gisubizo, mu makanisa tituvuga yuko twaba abamarayika, tituvuga yuko abari mu makanisa batasambana, kuko icyashizeho abashumba ni uguhora bigisha abantu kwezwa, kandi kwezwa mu ikanisa bihoraho cyane, kuko mu ikanisa harimo abanyabyaha no hanze hakaba abanyabyaha. Twebwe twiza abari mu ikanisa kugira ngo bagende bazana abari hanze, kuko umuntu iyo yejejwe mu ikanisa abona n'umuco kugira ngo agende azana abandi bezwe. Ariko ikibazo gihari muri iki gihe, kuko twinjiriwe na Yesu yarabivuze, twarinjiriwe kuko hariho bamwe batwinjiyemo rwihishwa bakora ibyabo badakora iby'Imana. Abo ngabo rero nibo banabuza nabo hanze kwinjira, kandi twebwe bo mu nzu nitwe twobwiye abo hanze bakinjira mu nzu, ko mu nzu ari heza bakaza, ko mu nzu ari heza. Ariko babandi bo mu nzu ugasanga bafite uruhare rwo kubuza abo hanze kwinjira. Nico kibazo dufite. Ariko inzu y'Imana izahora ari yera kandi izahora ari yo kwerezwamo abantu bakezwa. Okay. Kibazo nkubaza kindi ari nayo topic yacu uyu munsi, ni kibazo kivuga ngo umuco n'itorero bibana gute? Urakoze cyane. Ico kibazo ndagikunze cyane kandi ni kibazo cyiza. Ndakivugaho wenda birambuye. Yego. Kuko itorero n'umuco wacu niwe mvuga, simvuga uwo hanze. Ngo bibana gute? Ibi ni ibintu bibiri bijana, kandi Imana izihesha umugisha kuri ibyo bintu bibiri iyo wabikoze neza. Umuco ugomba gufatikanya n'itorero kugira ngo ibintu Imana izikorera mu muco w'abantu. Nta hanze Imana yigeze ikorera mu muco utari uw'abantu, kuko iteka Imana igiye gukorera abantu ikora muri wa muco wabo bafite. Ndaguha urugero, twakuze tubona dufite umuco mwiza w'urukundo. Usanga turashigikirana, usanga ababyeyi nta muntu ugira icye, ugasanga umuco wacu twari twibanzeho cyane no gukorera hamwe. Yego. Icyo ni cyambere. Kandi wareba mu muco w'Imana nico kintu Imana yaturaze. Nico kintu Yesu yasize mu isi. Yasize umuco w'urukundo wo gukorera hamwe. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, mu muco wacu usibye yuko ubu ngubu bihaye bigenda bishira, kandi nko kurinje ku giti cyanje mbivuze mu buryo nyabwo, mfite ikibazo gikomeye cyane kintera kwibaza kandi kikantera n'ubwo. Yego. Nuko mbona mu muco wacu dusa nkaho hawugenda hawushira, na niyo mpamvu ubona ibintu byinshi ari uruvange rw'amacakubiri. Ariko mu muco w'Imana
bwari ubumwe, bwari urukundo. Umuntu yavaga mu Mushasha akaja mu Minembwe agaca mu mihana y'Abanyamurenge, bakamucumbikira, bakamuraza, bakamugaburira, bakamuha ikintu cyose, bakamuha amazi ashushe, bakamugaburira, barangiza bakamubaza iyo agiye, bakamuha n'impamba. kuri mu wiwe no kuri mu wiwe. Nta muntu wavaga ruguru ngaze ngabura aho cumbika. Nyabaye mu Mushasha cyane. Nakuze ndeba nabavuga abagabo benshi babaye iwacu, nk'uyu musaza uba hano Kadume, n'abandi benshi baje babaye iwacu ndi umwana mutoya mbareba. Bavaga ruguru badafite aho bacumbika, bakaza gushaka amacumbi kugira ngo bige neza. Bagera iwacu bakabacumbikira. Nk'igihe nyabonaga cya examen d'etat zakundaga kubera mu Mushasha, hazaga abasore barenga 100 bagacumbikirwa mu muhana. Baba benshi bakabajana mu rubunga rw'ikanisa. Umuhana ugakoza ibiryo bakabagaburira. Ivyo ni ibintu nyabonye n'abenshi ndabazi cyane, benshi ndabazi. Wo ni umuco wari uhari. Ariko impungenge mfite ivyo bintu biriko birashira. Zarashize ahubwo zarashize. hano guhanamo n'akantu. No wareba uwo muco twari dufite wari umuco w'Imana. Ni umuco w'Imana, ni umuco wa Gikristo. Wari umuco w'urukundo wa Gikristo. Rero umuco n'iyobokamana cyangwa se n'Imana birajana, ni ibintu bitarekurana. Kandi umugisha ntarasoza, kandi umugisha wose tuwubona muri ivyo bintu bibiri. Nukunda mugenzi wawe nkuko wikunda, ukamufata nk'ukuri, umwana wa mugenzi wawe ukamufata nk'ukuri nk'uwawe, ubuzima buzagenda neza. Ariko ubu ngubu dukekana amabinga, umuntu ntagitinyuka kurya no mu nzu y'uwo bavuka. Nyina wabo, nyoko wanyu uramwikeka ngo asenge gabanye. Kandi noneho koko izo ibihari ni ukuri. Ubu ngubu biteye ubwo, ntibitinyitse kubivuga, kandi sinyatinya kubivuga. Umuntu yishwa na nyina wabo akamwica neza. Ivyo ni ibintu nyabonye, kandi nayo mpamvu mvuga yuko muri iki gihe biteye ubwo. Urakoze cyane Pastor. Ndagenda nkubaza ibibazo bimwe na bimwe nza mbona hano hanze, kuko nje nta gitingira mu kanisa, umukristo w'inyuma. Tuza twumva ngo runaka yihanye inzoga, kandi cy'ubuzinzi yacihanye. Noneho ga hari n'uciyanira imbere kuri podium kwamadaba bakacihana. Imana mu nsengere ndeka inzoga, akaza akavuga ngo Imana yafasha naraziretse. Yego. Undi nawe akama yihana, cyangwa twamatubona ubuhamya kuri televiziyo runaka cyangwa kuri YouTube runaka ngo nari umusambanyi, ngo ariko ngo Imana yarafasha narabiretse. None kamwe bashumba, hari abantu baza babihanaho ngo baretse uburozi. Ndagisubiza gutya, kwihana bituruka mu mutima. Kandi kwihana biva ku muntu wamenaguritse iwe n'Imana n'icyo yihana. Ukabona icyo wakoraga yuko atari cyiza, ukihana ukakivaho ugakora icyiza Imana yakweretse yuko ari cyo cyiza. Biragoye cyane kubona, nko kuri jewe ndavuga kuri yego, kubona abantu bihana uburozi, kuko ni ibintu bikorwa mu rwihisho cyane. Yego. Biranagoye cyane kubona umuntu wemera yuko afite uburozi, kuko ni ibintu bakorera mu mwijima. N'isi y'umwijima babamo. Iriya si y'umwijima babamwo, biragoye cyane kumwemeza uburozi. Jewe nyigeze kubona umukecuru ari hafi gupfa, kandi tubizi yuko ari umurozi, baramubwira ngo yihana uburozi, aranga. Ati ndabupfana, ati nyahisemwo icyo nyahisemwo sinkireka. Abana baramubwira ati urabufite, turabizi abahungu be. Ihane basi upfe wihanye. Ihane upfe, dore abapasiteri bari hano bagusengere. Araceceka. Ihane araceceka, arinda ava mu mwuka. Biterwa n'iki? Kuko isi y'umwijima ifite ubwami bwayo bufite imbaraga kurusha uko twebwe turebesha amaso gutya. Nuko nukuri.
iyi si tureba turimo hano harimo ikintu bibiri ntareka kuvuga kuko isi y'umwijima ifite imbaraga kurusha abasenga, kurusha abayoboke bakorera Imana. Barakora cyane kandi none bafite amasezerano bagirana n'isi y'umwijima atapfa kurekura. Ariko n'umwe mu ijana uzurekura uburozi. Tuzabona umuntu waza ngo akwihaneho uburozi, ariko n'umwe mu bandi 1000 utaraje kure y'ico kintu. Urumva turashare kuri ico kintu c'uburozi. Hari natwe abo tuba twumva bavuga ngo nta barozi, bakenda ukamukura bavuga ngo runaka n'umurozi. Ariko ejo tukabona karatanga ameza. Hari umuntu uzwi mu muhanda. Urakoze cyane. Niko nyakubwiye ngo ni hasi y'umwijima. Iteka twinjiye ndabisubiramwo kuko twinjiwemwo mu buryo bukomeye cyane itorero kuko niryo wambaza mu buryo bw'itorero twarinjiriwe. Isi y'umwijima yinjira mu itorero, kandi iyo si y'umwijima igira imbaraga uzusanga pasiteri yarayigiyemo, nawe muri ico cama aba muri ico cama ugasanga umudiyakoni yayigiyemo, perezida w'ikorari yayigiyemo. Noneho wareba biteye ubwoba, reka mbivuge gutyo kandi sindinya kubivuga kuko icyo mvuga uzabyumva wese azumva yuko mvuze ukuri, nubwo kuza kuryana nubwo kuremereye. Ashobora kuba ati noneho pasiteri ibyo yagiyemo ati noneho, ariko ko turabwira wewe wanze gutuburoza. Urumva kuko ndaza no kubivuga cyane kuko kwihana ni ikintu gikomeye cyane. Ugasanga noneho rya kanisa ryubakiye ku bantu basa gutyo, yubakiye kuri bishop wenda arabifite, umukazana arabifite, nyina wabo arabifite, niwe kina mama, nyirasenge arabifite, kandi bose bakavuga ati nta handi tuja kuko uriya duhuje uyu murongo w'umwijima, tuje muri ririya kanisa. Bageramwo systeme ibihari nuko bagomba gukoresha yanani, kandi noneho systeme y'isi y'umwijima bararikirita. Cyangwa ndafata ubwana buto bararikirita. Icyo ni ikintu Imana yatubwiye, bakoresha imbaraga zikomeye zo kurekirita kugira ngo babone abayoboke, kandi bakabikorera mu byitwa ngo ni ekalu, ngo ni yanzu barimo ngo ni y'Imana. Bakitwikira ihema ry'inzu y'Imana, ariko bafite ibindi bintu bakoreramo, bafite indi si y'umwijima bakoreramo. Ndabivuga gutyo kuko biteye ubwoba, kuko nibyo biha bituafekta cyane mu bwoko bwacu. Ubutunzi bwacu 99% bwagiye muri iyo si y'umwijima cyane. Ubutunzi twokagize niyo mpamvu usanga mu banyamurenge cyangwa se muri bene wacu turabakene cyane kandi tunaroga. Mwage mwaka umushahara ku kwezi koko. Urumva ikintu giteye ubwoba gikomeye cyane, systeme barimo usanga itorero bararigize gutya akazu kabo karemetse muri iyo si y'umwijima, kandi haba kumanywa bakitwikira umuco, haba nijoro bakitwikira bakaja muri yasi yabo y'umwijima. Niyo mpamvu biteye ubwoba. Nyabutangiye mvuga ngo twishiwemwo mu buryo bukomeye, usibye yuko nza gutanga wenda umwanzuro icyo twakora byagenda gute. Ariko abasenga nibasenge, abakorera Imana nibakorera Imana kuko bayikorere bataryarya, ariko kuko twinjiriwe titwarika kubivuga kuko barahari. Urakoze cyane. Asante cyane. Aho tuja kure inzu y'Imana, ariko abakorera Imana mukuru no mu mwuka bakomeze. Twarahagurukiwe, ariko nzanama ndeba nk'ifoto y'umukazana na se uko babaroga, nkaba mvuga ngo riga imangana kuri kw'Imana biteye nk'isoni. Aho none igihugu cacu kiri mu bibazo, barabibonye. Yego, Kongo, kandi ngira ngo no umuntu wese ukunda igihugu ciwe yakore kigane. Ndagira ngo nibibwiriza muza mutegura akontu nako muza mukanagamo atadusengera igihugu. Byo ngibyo ni ibintu bisanzwe,
ariko twagiye duhura n'intambara ikomeye yo kurwanywa na bene wacu apana abakongomani ko ndavuga ko abanyamurenge wagiye ubona bariya butugara bariya batuka ubwoko kandi nabo nyine baba bari mu nzu y'Imana ari nk'abashumba nabibonye ndagira ngo twumve opinion yawe cyangwa se uruhande rwawe kuri abo bantu baba barwanya abanyamurenge bene wabo aho bakabafashisha bo politike ndabizi ko utayibamo tunayijamo cyane ariko ndagira ngo numve nawe ico bavugaho bana bagabo baza batuka abanyamurenge bakanabarwanya kandi ari bene wabo. Urakoze cyane nyatangiye wambajije ikibazo cya mbere nico ngiye guheraho kugira ngo nshinjize muri iki umuco wacu n'iyobokamana ni nacyo cyane ngiye kuvuga kuko dufite akaga cyane yego hari ahantu ejo twari turi mu ishuri bifataho nk'iminota nka 10 mpaye mbivuga dufite akaga cyane ku muntu udakunda ubwoko bwabo umuntu uja muri biriya bintu by'ivangura by'akagara cyangwa se n'ibindi bijanye nabyo zo kwanga ubwoko cyangwa se ufite amagambo y'urucantege y'abakorera ubwoko uwo muntu abari satani cyane abari satani abari ari amapepo menshi amurimwo yamwaritsemo uko nukuri kuko ubwoko burya ni ikintu gikomeye no kugira igihugu n'ikindi kintu gikomeye kandi kikabana ciza dufite ikibazo cyane ubu ngubu ubwoko bwacu 60% turi impunzi ko nyabivuga igihugu twaragisize abantu benshi bari impunzi bamwe bari muri Amerika ndanabwira bari hanze bafite ubushobozi cyangwa se bari hanze bagize ayo mahirwe yo kugera hanze ariko mbabwire yuko niba akora ico bakora cyose batibuka gakondo badakunda igihugu bazaba batambikiriye inzira yo kuja ku Mana hari imigisha 3 Imana izitanga kandi ikomeye mu buzima bwa muntu yabwiye Isiraheli ibwira n'umuntu wese kuko urugero muri dutanga cyane mu iyobokamana tuvuga kuri Isiraheli Imana yabwiye Isiraheli ibwira Abrahamu nzaguha umugisha nzaguha igihugu umugisha wa mbere ubaho ni igihugu yego munyumve cyane abazakurikira nawe udakunda igihugu ubitegere kugira ngo ugire ishaka ryo gukunda igihugu umugisha wa mbere ukomeye cyane ni ukuba ufite igihugu ukomokamo cyo ni cyambere icya kabiri ni ukuba ukunda igihugu cyawe niwo mugisha wa kabiri umugisha wa gatatu ni umugisha Imana itanga uruzaro nabwo ndabivugaho abantu baza bafungura uruzaro kuko ubukozi sakirirego uba wishimiye umugisha kwifungisha kuko ni nacyo kibazo kiri muri bene wacu muri iki gihe abantu bari mu gufata umwanya wo kwifungisha ngo bari mu buhunzi kuko kuronona nta utaniye n'akagara ako kantu gasubiremo ko numva ari keza umuntu ufungura uruzaro avuga ngo ndashoboye ngari mu buhungiro uwo muntu ntataniye n'akagara n'umwanzi w'ubwoko yeme bantu mufunga imzara muri abanzi b'ubwoko ikindi umugisha Imana izitanga imaze kuguheza uruzaro iziguheza gakondo ndabivuga nk'umushumba mbihagazeho kuri kw'Imana gakondo yacu ugomba guharanira kugira ngo uyibone kandi kuyibonaga ntabwo tuyibona gusa ngo irava mu kirere itibuke icyambere ni ukubiharanira ugatanga amaraso ugatabara niyo mpamvu nyemera abantu batabara ugatabara ugatanga imbaraga zawe icya kabiri ni ukuyikorera ugatanga izawe twagize ikibazo cyane twagize bene data cyangwa se dufite abantu bakeya wenda bigisha urukundo rw'igihugu ngo badutoze gukorera igihugu kuba ndi hano ni byiza kuba uri muri Amerika ni byiza ariko witoze gukorera igihugu cyane gutabara utabaje ibizo ufite umusanzu icyo ni icya gatatu icya kane ni ukuzara
ugomba kubyara ukarera abo bantu turuko turakura nibo bazataha igihugu nibo bazaba abayobozi b'igihugu kuko reka ntanga urugero nko mu babyeyi bacu bariko baragenda baranga generation y'imyaka 70 70 kiragenda irangira uwo muntu nimba ari muri Amerika iwe ntazanagaruka ariko nk'abana bacu biza bimbabaza cyane abana tubyara ugafungura ubyaro n'umwana wawe ntunamwigisha igihugu tunamwigishe tuvuge nk'abantu bari hanze kandi abazungu bo babizi cyane akamaro k'igihugu niyo mpamvu ugera muri Australia ufite abana 10 ukakira nk'imodokari baje kugutega kuko ntumara n'amezi 6 bataraheza babane ubwene igihugu kugira ngo bakorere icyo gihugu babana barabafata bakiri bato tuvuge Australia nabajije abantu bariyo babana babaheza ubwene igihugu batarageza n'imyaka 5 bariyo kugira ngo bakorere cya gihugu nyine kugira ngo bakorere cya gihugu urumva ariko twebwe dufite abantu hano muri Kenya uzusanga n'umwana udasha mu nzu yawe n'ikinyamurenge waragitaye tiwigisha n'abana gukunda igihugu ndiwigisha n'abana ururimi uzuvuga igiswahili n'abana bawe igiswahili le premier jusqu'au le 30 tufata umwana ngo umubwire ubwoko ngo unabimubwire mu kinyamurenge umubwire umurara we unamubwire umwana haraho nyagiye sanga abana bigisha bariko baragenda batakaranga kukuba abanyamurenge kandi niko kaga dufite mu bwoko bwacu muri iki gihe cyane dufite akaga gakomeye cyane n'umuco warashize abana usanga abana bari hano usanga baravangiwe mu buryo bukomeye cyane ntidufata umwanya wo kwigisha abana akamaro k'ubwoko bakundi wamenye yuko ari iwabo bamenye yuko bafite igihugu nubwo bari mu buhungiro nzasoma Bibiliya cyane nasomye igitabo cya Yeremiya simfite umurongo kuko ntabiteguye ariko Yeremiya ahanurira ubwoko bwabo Imana aramubwiye ngo ugende ubabwiye bazabyare bororoke nimba muri mu gihugu cy'ubuhungiro muzabyare mwororoke ariko ngatangazwa n'umuntu ukora bino bintu bibiri udafata umwanya wo gutekereza kuzara agafungura uzara kandi noneho chose grave turiyizi turi minority sindinya kubivuga turi bakeya yego n'impamvu reba abanyamoko bageraho bakatuzamukana nuko turi bakeya kandi noneho ugasanga kuko twatatanye imbaraga zisigara zikaba nkeya cyane ariko nyabwira abantu bafunge naho udafungawe n'umwanzi w'ubwoko okay pastor hanyuma tugenda dusatira ku musozo akagara ko nyine nabanzi b'ubwoko byo ngibyo twarabyakiriye kandi ngo ibyaye igihumye ngo irakirigata nicaye tugenda tugana ku musozo kubera iki umushumba ashobora kugirira undi mushumba mugenzi w'ishari ngo afite kanisa ryiza bya bintu kweri haba harimo ubukirisitu cyangwa n'icakindi wavuza nyine cyo kwihamagara urakoze cyane urasa n'ugishubije ariko ndacongeraho mu buryo bukomeye ubundi ishari ni imfura y'uburozi uko ishari riza mbere y'uburozi uburozi buza nyuma kuko iyo wagize ishari azaapurika agafata uburozi kugira ngo awapurike cya gikorwa cyari rya shari umuntu wese uzagira ishari kuri mugenzi we simvuga ku mupasiteri kuko abapasiteri bafite ishari n'abandi bafite ishari ariko umuntu wese uzagira ishari azaba ari mubi ameze nk'umwicanyi nk'uko mu gitabo cya Yohana bivuga kuko umuntu udakunda mugenzi we akamugirira ishari aba ari umwanzi w'Imana ubundi twokabaye nabivuze mbere umuco wacu twokabaye dushaka uko twawugarura wa muco w'Imana urukundo ariko umuntu ugira ishari aba yakuye urukundo muri we akimika ishari yashari rikamuhesha uburozi bwo kumwica nuko nyagusubiza ikindi cyongeyeho uwo muntu ugira ishari ukamubona ari pasiteri ariko agaturika akavuga ijambo ry'ishari kuri mugenzi ukaryumva n'akanwa kawe
uzahita umenya yuko 99% afite uburozi. Okay, ikibazo cya nyuma dusoza, gukazanura ni umuco cyangwa n'ubupagani? Urakoze cyane. Mu muco wacu twari dufite umuco wa gipagani bakoragaho kubandwa no guterekera. Mu muco wa gipagani kubandwa ngo babandwaga bambaraga ubusa bagakazanura. Iyo bajaga iriya muri ya mihango yabo ntihabagaho umukazana ntihabagaho n'umugore. Ngicyo bakoraga umuhango wa mbere bakoraga kugira ngo bigaragaze yuko bahabakorera uwo mwami wabo, bahabasenga iyo mana yabo, ngo nuko bakaburanyaga umugabo akaja ku mukazana. Ibyo ni ibintu nyize, si n'ibintu twize barabitwigishaga mu mico, cyane cyane y'u Rwanda ni Bugande no muri Kongo. Imana basengaga zashakaga gusa. I Bugande bariya babakonyine n'abariya babahima. Muri Kongo iwacu ibyo ngibyo wumva, iyo bajaga guterekera imana zabo, umuco bari bafite wabo w'izo mana zabo nuko bakaburanyaga abagore, bakabikora gutyo, bagakora ayo mahano nyine yo gusamba y'ubupagani. Bivuga yuko uyu muco si umuco w'Imana, ni umuco wa gipagani, ni umuco w'abadayimoni, ni umuco wa Satani. N'ubu ngubu gifite imbaraga. Ubikora wese aba afite uwo muco w'ibigirwamana, kandi umurebye aba agaragayeho icyo kintu, ariko n'ubundi ari umupagani. Niyo yaba ari pasiteri, niyo yaba ari umuntu, niyo yaba ari babivuga ngo nibwo bufura, ariko si ubufura, ni ubuhereza ahubwo, ntabwo ari ubufura. Ni ibintu by'imyanda, ni ibintu bya Satani yabakoreshaga. Uzumve abavuga ubuhamya cyane cyane nk'abantu baja mu bintu by'uburozi, iyo bagarutse wenda nk'uriya umwe mu bantu 100 wagarutse, iyo avuze mu migenzo yabo bakora, nuko baja kuyikora bambaye ubusa. Ntawe uja kuyikora yambaye neza. Babategeka, abarozi bose babategeka kwambara ubusa, bakaja kuroga bambaye ubusa. Uzarebe muri Afrika iyi mico ya Kibantu, iyi mico muri Tanzania, muri Zimbabwe, za Nigeria, ibo bazabe bishira ku mugaragaro, n'ababembe babishira ku mugaragaro, bakabikora live n'ama TV bakabyerekana. Bizabimba Satani afite imbaraga, biri ku macano, kandi nibyo byinjiza amafaranga menshi. Bakereka ukuntu baroga n'ukuntu baterekera, babikora bambaye ubusa. Bivuga iki rero? Uwo muntu ubonyeho uwo muco ku mugaragaro, wenda ukawumwumvaho wabigiyemo, aba afite 99 kuba ari muri ba bantu. Urumva? Aba afite 99 kuba ari muri cya gikundi. Kuko twese kandi twakijijwe. Nyakubwiye hari abitwikiriye iri hema ry'inzu y'ikanisa, ariko bataravuye muri iyo mihango. Nabambaye uruhu rw'intama imbere ari imisegira aho. Navuga ijambo Yesu yigeze kuvuga, abigishwa bamubajije icyo gihe Yesu yagize ngo ifuhe riteye ubwoba, ageze mu nzu y'Imana, ahasanga inzu y'Imana bayigize isenga ry'abambuzi, bahagize iguriro, bahagize harimo échange, hari bureau d'échange, bacuruza inuma bakavunja amafaranga. Ahageze arabirukana n'umujinya. Ese ni kana hajya? Ni kana. Amaze kubirukana, Yesu yagize ikibazo gikomeye cyane, arababara cyane, azamukana umujinya. Amaze kubirukana, ageze arabakubita, arabirukana. Inzu ya data ntigomba kubisenga ry'abambuzi. Muninda wabwiye inzu ya data yuko yaba gutya. Ageze ku musozi, abigishwa baramubaza, gise kuki ibi bintu byabaye, abirukanye muri buriya buryo, ariko n'ubundi ejo tuzongera kubisangamo. Arabwira ngo nimureke urukungu rukurane n'amasaka, ati nyiri umurima naza, azaza ruvangura. Ko nukuri. Urumva? Nicyo gihe cyane
byateraga impaka mu bafarisayo, ndavuga kuri Yesu, ariko none mbijanisha n'umuco wacu, mbijanisha n'itorero dufite. Itorero ry'Imana ntiryo kabaye ririmo bariya bantu, ariko kuko tudafite izo mbaraga zo kuvuga ngo tubasohore, nyiri umurima naza, nyiri itorero naza, azabarobanura. Urakoze cyane Pastor. Kansoze nkubwira ngo Pasaka nziza. Urakoze cyane. Kansoze nkubwira ngo Pasaka nziza, nabonye afisha yari nziza, mufite abakozi b'Imana, mufite igikorane mugano w'abarundi muri Impact. Yego. Abari Kasarane muzaze, ibintu bizo bari byiza cyane kandi bimeze neza, ariko kubera ko twaganira n'umukozi w'Imana dusoza, reka dusengera hanyuma dusoze. Urakoze cyane, naje ndagushimiye ku kiganiro cyiza, ndizera ko gifasha benshi cyane, kandi ndagushimiye yuko wabonye yuko ari ngombwa yuko wantumira n'ikindi gihe nushaka uzambwire, nta kibazo, turanaturanye, ni umugisha, kuko iri ni ivugabutumwa tuba dukoze kugira ngo abantu bumve icyo Imana ishaka yuko abantu bakora. Nuko umuco w'Imana ugomba kubana n'umuco w'ubwoko kugira ngo Imana itange umugisha. Umugisha Imana iziwuheza ubwoko, niyo mpamvu itanga igihugu, niyo mpamvu iduha amasezerano y'igihugu. Nk'ubwoko Imana ibaha igihugu, kandi igihugu iyo gitanzwe nuko tugomba kugikorera mu ivyo Imana ishaka. Urakoze cyane, ndagushimiye kandi nakagaruka, reka dusenge. Turagushima Mana yacu yuko byose niwo bikora, barubizi ko ibi tubiganira. Ndasaba umugisha kuri mwene data, ikiganiro nikirebwa kizamuheza umusaruro, abenshi bazakizwe, abenshi bazagaruke, kandi icyo dusaba ni ukugaruka ku bwoko bwawe. Ukomeze urinde ubwoko bwacu, uturwanirire kandi ututsindishirize, kuko twese dutegereje kuja muri gakondo. Ndagushima yuko uzumvishe kubw'izina ryawe Mwami, amen. Turabashimiye kubana natwe, ibiganiro byacu nakagaruka. Amahoro mu mutima, amafaranga mu ikofi. Ciao ciao, bye bye.